За. Тэмцээний маань өглөө. Одоо цаг 7 өнгөрч байна. 8 сарын 24. Show day, guys. Crosses mine, what it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, face out, losing all control. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spend it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's get off. Shine a light through an open door. Love and life are real divine. Turn away 'cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've gotta let it go. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. And do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. Yellow diamonds in the light. How we're standing side by side as your shadow crosses mine. I feel tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spend it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's get off. Fill up my cup. Muzzle top. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's do it. Do it.
됐어요. 여기까지 바로 들어갔다. 저희 해볼까지. 자, 내 인생이 약간 들어가다 내 호흡이 있거든. 들어가다. 이제 일꾼이 사진 보시면 아이가 잠시만. 돌아가. 우리 장기 총. 자. 남들 생각 성공이 나는 것을 제일 자, 일단 지하 ингээд тэнцэн маань ямарчсан дууслаа. 6 сарын 20-наас 8 сарын 20 хүртэл ямарчсан тэнцэндээ 2 сарын хугацаанд бэлдсэн. Тэгээд ёшин дэвшилтэй болсондоо баяртай. Явчихсан. Авчадлаа. Broadcast. Прокартыг ер нь айгүй авахыг хүссэн. Гадны миний үеийн залуучууд бол ер нь миний төлөө авсан одоо миний дандаа нэг харж үлгэр дүүрэл авдаг залуучууд бол ийм карттай байдаг байсан. Тэгээд энийг авахыг хүссэн. Тэгээд авч чадлаа. Баяртай. 5 сарын 24-нд хатны хэмжээ менс физик амжилт орсон. Улсын авраг. Сонирхогчдод нэг зүйл байна орсон. Залуучууд дээр нь удаа байна орсон. Тэгээд 8 сарын 24-нд бодволтын амжилтаар Open хасах 67.5 кг мэдүүлгээр нь борлоо. Тэгээд энэ тэмцээн маань юугаар онцлог вэ гэхээр мэдээж нэг допинг стероид төлөвлийн зүйл байхгүй. Тэгээд хоёулдаг тэмцээн болохоор натурал гэдэг үг нь миний отогч юм да тийм шүү. Тийм болохоор шууд тэмцээн дуусаад надад шээсний юу авсан. Надад нэг шээсийг авсан. Тэгээд 9 сарын 20-наас өмнө шинжилгээнийх нь хариу гарна гэсэн. Тэгээд явсан тэр болтол одоо хүлээн шинжилгээнийх нь хариу гарт. Надаас бол ямар нэгэн допинг стероид төлөвлийн зүйл илэрхгүй гэхэд би бол өөртөө 100% итгэлтэй тийм зүйл авсан. Сайхан боллоо. Тийм ээ. Миний авсан гэр бүл, аав ээж, багш тэг найз нөхөд амжилт хүссэн. Тэгээ бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү. Тэгээд миний journey-тай хамт байсан. Тэг. Та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. 200 subscribe хүрэх гэлээ. Тэгээд наа subscribe хийсэн хүмүүстээ бас баярлалаа. Тэгээд subscribe хийгээг бол яг одоо subscribe хийгээрэй. Лайк дараарай. Тэгээд коммент дээр сэтгэлдээ асуух зүйлээ бүгдийг бичээрэй. Би бүгдийг уншина. Баярлалаа. Баярлалаа.